Dobar dan, lijep pozdrav svima i dobrodošli na posljednju konferenciju za novinare u ovoj sezoni, odnosno posljednju na kojoj najavljujemo utakmicu. Imat ćemo jednu i nakon utakmice u Osijeku, tako da nije zadnja, ali eto, s nama su kao i uvijek trener Mario Gregorina i ovaj put Losika Racohudu, naš krilni napadač, 20-godišnji iz Bocvane, premijera na preskonferenciji, i dečki će nam najaviti utakmicu u Osijeku koja se igra u petak od 16 sati. Zadnja, ali vrlo važna utakmica, imamo puno razloga za biti što bolji. Vjerujem da će to i naši dečki naglasiti, pa evo najbolje je da odmah krenemo s pitanjem, a sam vas molim za Losiku pitanja na engleskom jeziku. Na terenu kako je izgledao radni tjedan prije zadnjeg kola i uoči tog odmora za većinu igrača, s obzirom na neki imamo reprezentativne obaveze i to? Pa mislim da onako u globalu smo dobro radili, ovi koji su bili načeti na neki način su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija, ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve da se vratimo s pobjedom iz Osijeka. Da, znači u idealnom scenariju možete završiti 5. u najgorem 8. Znači gledate nekakav izvor motivacije to dodatni. Ma, apsolutno, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore 5. nego 8. I sigurno da je motiv velik i ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu. Je te protivnik koji ima, nažalost, povijesno lošu sezonu, ne mogu gore, ne mogu dolje, sad možda samo kroz prizmu rezultata iz vaše perspektive možda kada od toga može dovesti do takvog sivila i koliko je toga teško možda izaći, jer oni imaju dosta dobre igrače i to možda nije realan rezultat i pozicija za njih. Ma nije sigurno, mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvući. Nažalost je to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Sigurno da nije realna slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica. S obzirom na neke pogreške u prošloj utakmici, individualne, da li razmišljate o možda nekim promjenama koje nisu vezane uz ozljede? Pa bit će 1 do 2 promjene sigurno. Dobro, sezona će završiti za vikend, pa sigurno već razmišljate o novoj. Neću vas previše o tome pitati, samo me zanima koliko ste odredili odmora i kad planirate krenuti s pripremama za novu sezonu. Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 dana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. Ali velim, to je to kad se tiče igrača, sigurno da će stožer i ljudi iz kluba raditi naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu. Možda je prilika da se osvrnemo malo, najavili ste početku sezone da je cilj stvoriti neki jasni identitet igre. Koliko ste s tim zadovoljni, koliko ste u tome uspjeli, koliko su usporili ti kadrovski problemi? Pa ja sam jako zadovoljan. Sigurno da nas sad zadnjih mjesec, 2 nas je malo te ozljede poremetili pa smo i sustav sami mijenjali i tak dalje, možda malo pristup i način igre, ali u globalu sam jako zadovoljan. Mislim da smo čvrste temelje postavili za budućnost. Na to smo i razvili neke mlade igrače od kojih očekujem isto sljedeće sezone da idu u tom smjeru. Tako da ja mislim ova sezona uvodna da je onak napravila jedne dobre temelje i nadam se da ćemo nadograditi te temelje sa dobrom doselekcijom da možemo biti još bolji onda sljedeće sezone.
Kad se tiče određenih segmenta igre o kojima smo kroz sezonu pričali, koje možda trebalo poboljšati, braniti tu tranziciju, prekide, koliko ste s tim zadovoljni napretkom u tom dijelu? Pa, to smo minimalno poboljšali i sigurno da tu velik prostor još postoji i sigurno da ćemo to u pripremnom razdoblju isto raditi na tome. Usred cijele situacije povukli ste neke igrače iz juniora, neke iz B momčadi Koprivnice. Da li se neko možda toliko impresionirao da se ne misli više tamo i vraćati, da ga mislite zadržati skroz tu? Pa jedan od njih je Losika, jela, koji u zadnje 2 utakmice stvarno onak me ugodno iznenadio i ja se nadam da će se kroz te pripreme nametnuti pa da ga uopće ni ne moramo vraćati tamo, da bude jedan od 3-4 krila na koja ćemo ozbiljno računati sljedeće sezone. Maybe for you, Losika, how hard it was for you to wait this Haniel debut, to waiting for opportunity? I wouldn't say it was pretty hard. I'd say it was, I always knew my moment would come. You know, I just had to keep doing my best for Koprivnica, and if I got that opportunity like I did a few weeks ago, I grab it with both hands and do my best, you know, without thinking too much about whether I'm playing high or when I'm from Koprivnica 4th division or whatever, you know. So I just had to do my best, and that's all I was focused on at that point. It only took around 100 minutes to make a direct impact with that assist. How much did that boost your confidence? I mean, I think it's always good to contribute to help the team in a way, you know. So it boosted my confidence in a way that I felt like the guys had more trust in me, even putting the ball inside the box. And even though I'm the striker, I'm supposed to be in the box, you know. So the guys were able to arrive in that situation, make sure they finish off the balls that were coming inside the box. If I was the one crossing, like that situation that happened last weekend, you know. So it boosted my confidence even in training, you know. It's very, I get that motivation even when I feel like I don't feel like it, you know. I just get the motivation to put the ball in the box because I know someone will be there, Krush will be there, anyone else will be there, you know. So it's important to get the goals as well. So. Considering you made a big step, are you satisfied with your play time, or how would I say, was it more demanding in way of tactics or intensity playing in HNL? For the first game, I'll probably say the intensity was much higher than I anticipated. But overall, I think because I got more guidance with in terms of how to move and all that within the weeks after I made my debut, it became easier in the past game because I was able to save my energy and avoid running too much, you know, or going into spaces I don't need to be in. Others can fill those spaces. So I'll say the intensity was the biggest difference between Koprivnica and Slaven. But I feel now I'm already adjusting. I'm training with the guys consistently. They're pushing me very, very hard, and the analysis as well is helping more than I ever thought it would, you know. So it's getting easier day by day, game by game. What kind of match do you expect in Osijek, and what result do you wish? Like every other game, you know, we expect a difficult game. I don't think there's a team that want to lose in the high note. So we're expecting a very difficult game, very physical, high intensity. But overall, after 90 minutes, we want to go home and say we took the 3 points at home because it's very important, as it's our last game away, you know. So we have to win away, you know. So it's very, very important for us as well. What do you consider the biggest step up in your game since you arrived in Europe? Definitely game reading. Reading the game my game reading has moved like maybe 5 steps higher because I feel here it's very demanding, not just physically or in running, you know, but even in the mind. You don't just run, you know. You don't just run into spaces pointlessly, you know. It's very important to run at the right time when you're needed to and make the right decisions when you need to make them. So I think the game reading situation on my part has been the biggest step so far. To je to, hvala dečkima, thank you, hvala Losika, hvala treneru i ništa, vidimo se iduće sezone.